Ano kami, mag-shopping. I can carry all the bags. Prepare your money. Excited na, medyo malungkot ako mga guwaps kasi nga, may kulang. Maayong buntag mga guwaps. Hi. So, today, ngayon na kami pupunta sa amin mga guwaps and excited na si Chloe na ma-meet ang kanyang mga pinsan. Diba? Excited na siya mga guwaps. So, 1 week kami doon sa amin, sa ate ko mga guwaps. Pero hindi kami uuwi doon sa isla kasi wala ng time. Doon lang kami sa Calbayog. Diba na? Okay. Mag-prepare lang kami kasi maya-maya pupunta na kami sa airport. So, bumalik kami dito sa Cebu mga guwaps kasi walang direct na papunta dun sa amin galing sa Bohol. So, we came back here in Cebu. 1 night. Wala din kasing boat ngayong araw papuntang Calbayog. Hoy honey, you are naked. No, Brooke. No, he has a towel Oh. on his robot. Gray. Pero alam niyo mga gops, parang excited na, medyo malungkot ako mga gops kasi nga, may kulang. Kasi wala na yung papa ko mga gops. So, kaya parang may kulang ba? Kasi excited pa naman yun magsundo sa amin kapag umuwi kami. Siya yung number 1 na excited. Always present talaga yun magsundo sa amin. Kapag umuwi kami mga box, nagbabakasyon. So ngayon, si mama na. Excited na, Chloe? Please remain in your seat until all other passengers have deplaned. Voice communication with the use of mobile phones is prohibited while cabin doors are closed. Ang nagato-dato na mo kay papa. Ito, kagayon kalayo. Balik-balik mo. Hello! Welcome to Calbayog! Welcome! Ang tula, layo dyan si papa ay siguro kaniha pa to. Kaya naisip ko yun. Naisip yun si papa tala. Siguro nag-isip to. Woo! Limpyo bahon! Eric, kula pa to si papa, ganiha pa to sa'yo pa to. Buntay nga na dire. Huwat. Siguro pag kuha si papa masuko to kay mama kay lalimpyo pa ta. Ingoy koy, ikaw yung magsundo dapat siya. Kaya punta magluto. Kuhan. Pero paano man si mama na? Kitsa day magsundo sa inyo day.
Ay, ikaw? Dili na ikaw. Kita, naabot na ba kami? Huwag tayo magsundo sa mo. Nag-ingon ako ang ito nila ka. Nga nakita mo diya sa dago paulit na kuligan ko sa kuwan. Ikaw, dapat sa papa. Kalihan ako din eh. Kuwat. Inisip ko, masabay ka lang si Papa May. Oo. Mayroon na tulo. Na ako pa mapalimpya. Oh, Jud. Kasabaan na lang. Kasaba na to. Ayo! Gugunak. Ayo! Wacht maar, die is suara. Hello! Hi! Hello. Hey, Curly Dad! Kang Chloe lang kayo excited, ha? Wala! Big man. Taga dito na sa akin. Dere mo ito hapos. Ha? Ipos ko na eh. Ayaw! No, bala ka. Das, Carly. Wow, Carly. Zo groot, hè? Osmo. Wat er al. Wow. Kinay mo. Why? Lami, why? Naan naman kayo ko. Ha? Thank you for very good. Regalo. Ngayon? Big day. Thank you. Salamat, Catherine. Sa imong kuan, Eric. Ha? Hello? Wala, ilak. Kaya mo siya rilo. Awa sa relo? Small letter A. Adjust pa na kung kuan. Daw, asa kami? Dili? Daw, kung dili sakto i-adjust. Adjust na Adam. Oh, salamat. Thank you. Thank you. You're welcome. Kan nice ano ito. Abi ko ano mo dayon dahil mo yung Ik kan wel dat, ik kan het verstellen, hè, Catherine. Ik kan het wel verstellen. Yeah. We can go to the... Nee, ik kan goed. You? You can do it? Oh, maka-adjust tayo si Eric, ano? Hoeveel moet het eruit? Ano kami, mag-shopping with the girls and Eric. Oh, The financier. I can carry all the bags. Prepare your money. That's Chloe, oh. Ready na si Chloe? Tara, Kirby. Kirby. Si Ani gusto siguro. Dili gusto. Tawa. Amurag gusto. Guot na siguro na. Distract. Ay, wala mo. Sana. Kung chinilas na lang. Sinilas na lang ito. Ang duha, parang naka-black-pink. Ana, kita na. Hey, Riley. Hey, Riley. Okay, let's go. Are, hay man piso. Here, nak. Yo, Bril. And you put that here. Nieuw ijsje. En jouw Je hebt geen eigen telefoon toch meegenomen? So, ayaw mong pa-video. Sana all. Scarly, oh, maganda din yung outfit. Upstairs ba? Ah, sa taas. Upstairs. Hala, Kirby? Kirby, what do you want? Ha? Shorts? You want shorts? Ate Kirby, yan. Kasi ikaw dala. Hi! Say hi. Hi!
thank you. Thank you, tita. Thank you. Ayan na kayo. If you see this video, it's 2025. If you see this video, 2016. 2024. Okay, we will go to Papa, Lolo. Let's go to Lulu. Hello, si Kirby. We will go to Lolo. Yes. To visit Lolo Lando. Because you're sleeping. Lulu. We're in a bumpy road. Lulu. Ha? I go to Lolo. Oh, you go to Lolo, Kirby? Ang daanan. Again, only in the Philippines. Mom, why? Philippines is so bumpy. Because they don't want to picture. Nice fish. Dried fish. Jollibee. Ayan o, Jollibee. There is no Jollibee in ano. Here is the. What's the name? This, That's my favorite. oh, this is other Mr. DIY. Mga puro ba? Metro, di ba? Oh, Centro nga ni, di ba? Centro. Oh, before. Before it was Centro, now it's Mr. DIY. Why is it called Central? Yeah, but not anymore. Oh, is that your classmate? Hi. Classmate ni mo, Carly? Ah. You clear also. Ew. That's shops for the Wash machine. washing machine. No. Deze ook veranderd. Yeah. En DTF-machine weer. Yeah, it's and it was it called the Metrobank? Ja? Did you bring his food? His food? Yeah, we bring Here. Hala, Kirby. Kirby is going to eat it kay matulog. Yeah. Yes. Waray pa ang red iron yung nag-born kami. Ito. Maray pa. Bago lang yan eh. Wala, may padeto ka. Feeling ka sa dito ng mga bali. Okay, Sa inyo? oh, napo may pagpasa. Aw. Aw. Pero wala mo nang iya man ang iya. Murag usara man to. Ikay ba? Oh. Kanang mga kikay kang inis. Ayan niya, oh. Okay. Sea view. Sea view. Coastal to be. Coastal. Yeah. Baywalk. We will go there later. Boulevard. Yeah. Is al open. Yeah. That's until there in the other side. When we were in the airport, we even launched the I'm going Panda. And this is in the other side. There are also foods you can buy. It's also nice in the night there. But it's not like this. Ulit ka
Diyan, sana dito. Marag na, nagbalik na sila. Na sila. Okay, we are here. Baby, lola na po. Lula, lolo. Okay. Okay. Dede. Go, Lolo. Oh, pauna ni mo, Corbin. Hala. Hala, excited sa Lolo. Yes. Yes, pizza! Ikaw? Wa man siya kakaon. Ta, ang inyong yes is? Yeah. Ang iya naman hay. Nay, ang no kay ni. Pulis. Pulis, pulis. Wala ko kung hantik. Hindi na si Bao. Mo, amoy kuwan. Petition na, da? Ayun no. Lolo. Ikuha na natin ka ng ilubong ba ang Papa ay. kuwan. Apa dede nga naon? Oh, ano nakita na ni Tata, di ba ta? Oh. Pero mas kuwan pa nga dito. Asa man? Tara, ang mga kadulo-dulo. Kaya ba? Oh. Hoy! Palitan ko pala sa baba ganun. Nakag-order na solar ganun para sana. Okay.